سلام تخطات نايز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيت نايو لومون كم وترو نخل زيناتات فتشنا أقداسنا زلوم كنمهارو لهم نخل كنفلطهم زلنا كنستوعلو لهم زلنا كنتات كنرينا مكم قداماي أتوكرو نايملو زيناتات بفلايتي ريل زينا أتوكروناتو أبزو كينات يوكرين زكبر زلو وكيناتنا يوكرين ترايك نبلاي نخلنا أوش راشا ونسلزكاي زلو كاب حليفهم وناب كالم أزن كديب سلزغل اتكونتات بفلا أبز حجوان كابتك أدم زنبورا نوي حوان ملكا كعيرو خمزة ليز نقر بتحادة سراويتنا يوكرين أمريتنا راشا قيني واقالو بتدما بوتين حيال زخونة قبر ملسي ويراشا حيال زخونة قبر ملسي بنفرتي بميسايلات بخالق يرى نخل كفالناي يوكرين تتكا كمزة ليز نقر زلو اتكوينا دما بزي حجي زخونة زلو فولوديمير زيلنسكي بريزنتنا يوكرين دروني أمريكان غالوتن بجاغما زخونا توارهبونا زدلنا هنقبر دما فقدرنا يلو ببرتعي لمن الله ندحرنو حراي الكمو وي حراي تتباهلو راشا انت كتقبر كم تخل دما بمنقدي منيس بدات وصايناتا حدا تري زخونا متنقاتا وتيالا ስለዚህ እቲ ዝውግእ ካብቲ ዝነበሮ ሓደገኛ ዝነበረ ኩናት እጅ መሊሱ ካልእ መልክዕ ክቅየር ከም ዝኽእል ዘርኢ ምልክታት ስለ ዘሎ ዳርጋ ብዙሓት ኣኩረዩ ዝወሃበ ዘሎ እዚ ከዓ for a good reason ትክክለኛ ምክንያት እዩ መዓት ዕንወት ስለ ዘውርድ ዘሎ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ ሓደ ብሓደ እናራኣና ክንከይድና what's going on እስከ በዚ ክንጅምር በዚያ ሪፖርት እዚኣ ንጀምር What do we know about these latest round of strikes conducted by Russia, some of the worst in the war so far? Well, and they followed another big airstrike, as we know, over the weekend across Ukraine. It does prove that to the Ukrainians, the Russians can strike most areas of Ukraine at the moment. It is. So እንታይ ዝብል ዘሎ እንታይ ኢና ንፈልጥ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ራሽያ ተካሂዶ ዘላ ንዝብል ሓደ ነገር ንጹር ኮይኑሎ ኢሉ ራሽያ ኣብ ዝኾነ ክፋል ናይ ዩክሬን መጥቃዕቲ ክትገብርን ክትሃርምን ከም ትኽእል ንኩሉ ዩክሬን እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዶ ወላ ገለዶ ተዋሂብና ዝበሃል ለውጢ ከምፅእ ከም ዘይክእል ራሽያ ንዝኾነ ክፋል ናይቲ ሃገር ንዘድልያ ዕላማ ክትሃርም ከም ትኽእል ድሮ ኣፍሊጣ ኣላ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚኣ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት እውን ኢሉ ነተን ሓድሽ ነፈርቲ ዝተዋህብዎን F-16 ከም ዝተጠቀሙለን ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ኣሎ ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ኣበዮም ተጠቂሞምለን ክንምንታዮም ተጠቂሞምለን ፅንሒልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ እቲ ኩናት መኣዝን ይቕይር ከም ዘሎ እዚ ፅንሒለ ክሪኦ exactly what is going on እስከ detailed report ንሪኢ This onslaught from Russia, something we haven't seen in a while. For months, the battle was being fought in the trenches, close and intense fighting. But this week, Russia dusted off the missiles. The first wave of strikes was on Monday. Hundreds of drones and missiles targeted Ukrainian cities. And today it continued. Russia confirmed that 10 missiles and 81 drones were fired today. ቀዳማይ መዓልቲ ብኣማይ ዝቁፀር ሚሳይላትን ድሮናትን ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታትና ዩክሬን ከም ዝሓረሙ ክነገር ከሎ ብተደጋጋሚ ድማ ድሕሪኡ ዘሎ መዓልቲ ሰሉስ ድማ ተወሳኺ ከባቢ 100 ዝኸውን ድሮናትን ሚሳይላትን ተተኪሱ ኣብቲ ዓዲ ይመፅእ ከም ዘሎ እዚ ተኽሱ እዚ ኣብቲ ድፋዓት ዝግበር ዝነበረ ኩናት ዝግበር ዘሎ ኣይኮነን እዚ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ቀንዲ ዕላማታት ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ነቲ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ዝበሃል እዩ ስለምንታይ መጠን እቲ ኢንፍራስትራክቸር ዘለዎ ናይ ዩክሬን ሓይሊ ናይ ምውጋዕ ዓቕሙ ቀፃልነቱ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንዑ ከመይ ጌርካ ጠጠው ተብሎ ጠጠው ክብል ትኽእሉ ጥራይ እዩ ንሱ እንታይ ኣሊኻሉ ጥራይ እዩ ክማረኽ ዝኽእል ወይ ጠጠው ክብል ዝኽእል እቲ ስትራቴጂ ናይ ራሽያ ክመስል ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ውግእ ኣብ ውሽጢ መሬት ራሽያ መፅኡ ኣብ ሞስኮ እውን ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ መንበሪ ገዛ ተገይሩ ስለ ዝነበረ እቲ ግብረ መልስናቱ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ነይሩ ድሮ እቲ ሓያል ግብረ መልሲ ኣሜሪካ ልዑል ቁፅዐ ይስምዓ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ክሰምዐ ኢና Half the missiles were shot down along with 60 drones. And the rest, they hit Ukraine's power infrastructure. As a result, blackouts were reported in many cities. Let me pull up the map for you. Around 20 cities were targeted on Monday and Tuesday, some in the west, like Lviv, but mostly in eastern and central Ukraine, which... So, تهرم بخالي مع المتقعتي علامة كوينو زنبرة زنرين زلنا هاركيف دنيبرو تبع كيف لفيف ولا معرابنا يوكرين نمسيرو باز قربون أبون علامات هرم كم زلو وديسا يترف سلزي أب كله متقعتي تكبر كم زلا تي زجبر زلو متقعتي كنا بزيا نتصور كون خلاله علامات هاتي مراب للسيفيل يكونن مغنياتو كندزا أكل أمايت مسائلات تبكيسا እቲ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ኣዝዩ ውሕድ እዩ
انتزي اللي نزي كم إسرائيل تقبر زلان تزخون نيرو إزي ميديا كذاب نسأل مجبرنا نيرو كان لما سلمتاي تزود بوحد دري وزلو مغنيات وتهدر علامات سلت هرم زلا حدا 5 ميسايلات قالن علامو هريمو كبال كل انتهى هريمو زريو خا جزا حدا جزا زودا قالين زريو خا سلمتاي مبجحتو اكزاكت العلامات هرم سلو لوجيستيكاوي ናይ ወታደራዊ ኣጽዋር ዝቕመጠሉ ቦታ ናይ ኮማንድ ሰንተር ዝኾነ ገለመለ ንዑዮም ዝሃርቡ ዘለዎ ዝያዳ ስለዚ እቲ ዝርአ ዋላ ቢቢሲ ዲ ዋላ እዞም ሓበሬታ ከምፁ ከለዉ ከምቲ ዝድለ ኤግዛክት ዝተሃረም ዕላማታት ክርእዩ ይክእሉን እዮም ስለምንታይ እቲ ዝህረም ዘሎ ወታደራዊ ዕላማታት ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ሓደ ስሒቶም ድዮም ዋላ ውራይሎም ዝሃርምዎ ግን እዚ ሆቴል ተሃሪሙ ገለገለ ይበሃል ባይ ዘ ወይ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ሮይተርስ ዲ ዋላ ናይ ገለውን ከም ዝተቐተለ ይነገር ኣሎ ኣብቲ ሰብ ዝነበሩ ሆቴል ኮምፕሊትሊ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ስለ ዘካየዱ means that this is a significantly large attack, a significantly large scale attack. Civilian buildings were hit too. A hotel was struck in the city of Kryvyi Rih. 2 people were killed in the attack and 5 others were injured. Take a look at the damage. In Zaporizhia, Russia struck a house. Survivors say كله زقاتم عنوات قال ملك قريسنا علينا هنا نريكم زلنا فول ترانسبيرنسي بقولوا إنت كله سلزلهم هنياتو أتي ريل دامج كريو أبز كان ليس لذي فكر لينا. The drone hit the building at around 2 a.m. local time. Some of them escaped the rubble, but 2 people were killed. So that's 4 fatalities today, plus 5 deaths on Monday. So Russia's strategy is clear: attack civilian and power infrastructure. Another winter will soon be upon. تي متبزاز نيزربات ريوالهم سوسا 7 ميسايلات توكيسا 4 سبات 5 سبات بزحات يوم 5 سبات كماتون جن اتي الاماناتو ناب سيفيل مخانه تغيرا كتم حلالفت فتنا لازيا نبي حكي لازم يرباو ميديا ميرر تقبريا ساعتي نهندز تصرفكم تصخلو زقام تحستيم زغربو انت زي لغن 100 خاميت كبلا كلني جن كاب سي اي زغفل اورجانيزيشن مخانو تفلت يقا اتي ناي ابنا امريكا بصع غنزبيا ميديا تغفل بفلاي نزوم تي في ستيشنز كلمه لزلو بصح تغفل سلازي ناراتيف ناتهم انصار تشاينا راشان حبريتا تقبر لك نزل زقاطه كنت دما تفيلن تي صلاي راشا تقبر لك اذا تقبر زلا كتتاق على لا كان بلي لنا بحفشا جن يتعاودوا كينات أبراشا exactly نا energy sector بين توتات يهرم نيرو سلازي قبل مالسنا تدما critical infrastructure كرم قدني سلازي كلت يوم أنزا زلو كينات يوم زلو it's a very very sad story زو كينات زي زراي ناي تحرقين كان يتحرقين كتتاك علي يكون بخلت يوم زور زلو كساران عنوتن مقلتي يبلو احنا قوة ما كلت يوم وقنات انتس عيرهم تسقل غيرهم كهانس وين سلازي እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ዝግብኦ ነይሩ ነዚ ኩናት ጠጠው ንምባል ክስራሕ ዝግብኦ ነይሩ ግን መን ይግበሮ ይትሕቶ መን ይግበሮ ብካሊእ እውን ሪፖርት ክበኩም ስለ ዝኾንኩ ብተፈላለየ ዳይሬክሽንስ ክርአና ቢቢሲ ከንታይ ሪፖርት ገይሮም እስከንድረ ክምለሰይና እዚ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ሪስፖንስ ስለ ዘለዎ ክምለሰይና has said its forces are advancing in Russia's Kursk region, taking more settlements and Russian soldiers prisoner. The incursion into the Kursk region began 3 weeks ago, but its force commander warned the situation on the eastern front in Ukraine was difficult, with Russian troops now controlling another village. Meanwhile, Russia has launched a wave. So, بجمرية زين عوت مالتي بقام يوكرين أمريت راشا حيزاتو زلا مريت تسفح كم زلان أتي أبتكورسك ريجنز بهال درو بزح بوتاتات ناس صحفت خيت كم زلا بوتاتي زنقر زلو إذا مالت تاي مالتيو كابت زنبرم عودة جنبار زقفحي عودة جنبار يوم مانيش كجبر زلو مسو لذي التكونات إزي نايكونات كون كله أبتي دبلوماسيا وجن وين كلت يوم وجنات نتاعك قبل فتنلو أنا بزلنسك كم لسينا نبتي زعبازي كونات عمل كيتو سزار بس كنسمع called the biggest of the war. President Volodymyr Zelensky and his defense minister, Rustem Umerov, held a press conference earlier today, and our correspondent, Sonia Falnikar, was there. She asked Umerov about the long-range weapons that Ukraine wants from its Western allies. You have repeatedly asked your Western partners to lift restrictions on long-range weapons to hit military targets deep inside Russia. How hopeful are you to get that kind of support? What are you doing to convince them? And what else does Ukraine need in this? سو انتهت حتى زلا كل تحط زحتو زلو دوتش فيلي ولا بي بي سي سي ان ان التوكينات نقطة ترايو
سلمتاين تميدياسي سلمتاين زت سلام دي تفتن قلقلا اللي زحت حتى يلا تاتبلو زلا أصوار نوح وش راشا كهرم زخل توهيبكم مزلهم نخطك عملوا فقط حتى تعلقها عندما انت دلالو حرايكم لخامو وش راشا توكش كانت توج مليسكا كتراسنو يتحطوا زلا زت رايم ماسيهم كتتقعوهم كم يتحطوا تدبكا نتوكينات كم يجركا لامبات قصقسلو كم يجركا كم زقصل تجبرت ده كوينو كم يجركا تطو تبلو حتى دارجا تميديا لومي ملو بملو مسارحنا يوج مخانو وج نخرسن زجبر زلو ميديا مخاني خاتفل معربا ميديا بفلاي. In the near term from its Western partners to help defend itself? Thank you. They say that hope dies last. So we have argumented our partners that to stop the enemy to come to our borders to create their buffer zone, we created a buffer zone, not to allow them to enter to our borders. So we are focusing to the airfields, to the logistic hubs, and not to the places that they would be attacking us, because they are attacking with the S-300s, S-400s, and terrorizing our population. ሚኒስትር ምክልኻልና ዩክሬን እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ብስተኻለና ንኣሜሪካ ይኹን ነቶም መሻርክትና እቲ ኣፅዋር ዝወሃበና ዘሎ ንውሽጢ ራሻ ክንትኩሰሉ ክፍቀደልና ንሓትት ኣለና እዚ ድማ ንፀላይና ኣብቲ ቦቱ ክንሃርሞ ኣብቲ ዘለዎ ዕላማታት ክንሃርሞ ከም ዝረኣናዮ ግን ወላ ክትኩሱ ከለውን ኣብ ውሽጢ ፀላኢ ዕላማታት ክሃርሞ ኣይረኣናን ንሳቶም እውን ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ወይ እውን ቁጠባዊ ኢንፍራስትራክቸር እዮም ናይ እንዳዲ ቦታ ክሃርሙ ኢና ቢንቶታት ክሃርሙ ኢና እምበር ካልእ ፍሉይ ሚሊታሪ ሰንተር ክሃርሙስ ብዙሕ ኣይተረኣዩን ስለዚ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ነታ ፅዋር ተጠቂሞም ንራሻ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክሃርሙ ወላ ሲቪል ክሃርሙ ባይ ዘ ወይ ዩክሬን ብዙሕ ሲቪል እዮም ቀቲሎም ዘለዉ ራሻ ኣብቲ ውሑ ዝትኩስሉ ኣብ ናይ ሲቪል ቦታ እዮም ዝሃርሙ እዚ ገዛውቲ ብዙሕ ዕንወት እዮም ዝገብሩ ሰሙን ናቶም ግን ሚድያ ኣይክነግረኩም ኣይነግሮን ኣይውፅኦን እዩ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ መሊሶም ነቲ ኩናት እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘሎ እጂ ዩክሬን ነቲ ኩናት እቲ ብከምዚ መንገዲ ክስዕርዎ ከም ዘይክእሉ እቲ ተዋሂቦም ዘሎ ኣፅዋር ናይ ብሓቂ ዓዶም ሓራክ ከውፅኡ ዝደልዩ ነይሮም እንተዝኾነ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ተጠቀምሉ ኣብቲ ሪል ድፋዕ ይድፍኡ ከም ዘለውን ካብኡ ይወፁ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ በንፃሩ ኣብ መሬት ራሻ ተኪሶም ክሃርሙ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ኣፊቱ እቲ ኣፅዋር ተጠቂምካ ንራሻ ኣብዚ ሕማ ቦታ ምትሃርማ ራሻ ሓሪኻ ናይ ጀርመን ሚሳይል ተጠቂመተላ ንጀርመን ተሃሪማታ ምስ ኔቶ ኩናት ክቅየር እቲ ኩናት ምስ ዩክሬን ዘይኮነ ምስ ኔቶ ብወቅዕን ክቅየር እዮም ዘልዩ ዘለዉ ዩክሬን ሽዑ እቲ ውግብ ምስ ዩክሬን ምስ ኔቶ ምስ ኮነ ዩክሬን ክዕርፉ ይኽእሉ ወይ እውን ሙሉእ ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ ወይ ምስ ካልኦት ወታደራት ተሓዊሶም ንራሻ ከውድቑ ይኽእሉ እቲ ዕላማ ከምዚ እዩ ዘሎ ናይ ዩክሬን ተመሳሳሊ ናይ ነተንያሁ ስትራቴጂ ድማ ንኣሜሪካ ከመይ ጌርካ ጎቲትካ ምስ ኢራን ኩናት ትእትዋ مساعته وشعو وتحضرات أمريكا هم تيوم أمريكا هم زواجوا تجبر نتكينات زعينو تيوز لازم تتاكتيك ناتهم كم يجركا أمريكا نبكينات توعي أمريكا جنب زكينات دروعات هذا الهجرة زوجة دلاية بلا نزيد ما كبر ملسنا يراشا كان سمعنا نتايلو مالو. That is the need that we need now at the moment, and it is crucial to receive it. Every weapon that Ukraine has received went through big pain, and you know that we were able and capable to use it, and that is why we do not understand why our international partners does not allow us. And Sonia Falakar, whom you just saw there briefly. سنتاي زبل زلو بحفشا اتي اصوار زلنا يوهبلنا نبتي بوتاتات زو كبلو خلوسم نتوت هدراو مع عسكرات كنهرم كانديم زبلو توت هدرنا يراشا قبلو مولو امريت يوكرين منا لويو لذي تي نتعودو كينات نمغيار زلو حلمي نتصالاي كابتي يوكرين نتي راشا كاب يوكرين صريغو من خوصو زلو بلان دارغا كسرح كم زي كلنا نرزالنا لذي كمي جركا وشتي راشا دامج ويك عنوت تفطر أمريكا تدلي راشا تتكلم سنة تدلي راشا كم يجركا بقطبة تلمسة حركاتي لعل الجراجر ومزلو عبد العلي زو سخوي أبزي من سوقيات وزين راشا زبالوس كان اسمع. Americans have this direct association, these conversations, this talk of a world war. They think that if this happens, it would only concern Europe, which is very showing thing that reflects the mentality of those geopolitical strategists in the US, because they are confident. So እንታይ ዝብል ዘሎ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናይ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ኣተሓሳስባ ከመይ እዩ ንፅሩ ኮይኑ ዘላ ኣብዚ እዋን ይብል ኣሎ እቲ ኩናት ተስፋሕፊሑ ራሻ ምናልባት እቲ ተስፋሕፊሓቶ ኣብ ጀርመን ክትሃርም ትኽእል ኣብ ፈረንሳ ክትሃርም ትኽእል ኣብ እንግሊዝ ስለዚ በቲ ኮይኑ ትውግስ ኣብ ኤውሮጳ ይክተርፍ ወይ ንዩክሬን ክሃርሙ እዮም ተስፋሕፊሖም ድማ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እዮም ክሃርሙ
ንዓናሲ ክበፅሓና ይክእል እቲ ኩናት ዝብል እስትራተጂ ሒዞም ዘለዉ ዝብል ዘሎ በቂዕ ዕላማናቶም ከመይ ገይሩ ኤሮጳ ንሓትሕዱ ይቃተል ከመይ ገይሩ ኤሮጳ ንሓትሕዱ ይዕኑ እዩ እቲ እስትራተጂ ናቶም ንፁር እስትራተጂ ናቶም ይብላ ኣሎ ንሪኦ ድማ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ያ ተስፋፊዑ ናበይ ከሳፍዕ ንሳቶም ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ኒኩለራዊ ዶክትሪን ናትና ቀይርናዮ ኣለና ኢና ይብላ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ እዚ that they will just be safe across the ocean. And in this situation, one has to understand that we have our own doctrine, a doctrine of using nuclear weapons, among other things, and we are now making adjustments to this doctrine, and the Americans are well aware of this doctrine. And you know, these are frozen sleep. The world كم عالم كل عالم كم زفلت نحنا نيكولراዊ ኣፅዋር ኣለና ኒኩለራዊ ኣፅዋርናትና ድማ ምሱ ዝኸይድ መዓስ ከም ንጥቀመሉ ዝገልጽ ሓበሬታ ወይ ዶክትሪን ኣለና ኣብ ከመይ ዕላማታት ንመን ዕላማታት እንታይ ዝኾነ ሰብ ክንሃርመሉ ከም ንኽእል ኣሜሪካ ድማ ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጡ ነዚ ኢሉ ንሕና ድማ ነቲ ዶክትሪናትና ንቕይሮ ኣለና ኢና ምስቲ ኩነታት ምስ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንዑ ዝመጣጠን ንዑ ግብረ መልሲ ክህብ ዝኽእል ጌርና ንቕይሮ ከም ዘለና ሓቢርና ኣለና ኢና ስለዚ ኣፅዋርናትና ሙሉእ ብምሉእ ኣሜሪካ ክሃርም ከም ዝኽእል ፅቡቅ ጌሮም ዝፈልጡ እዩ ኮንቲነንታል ባሊስቲክ ሚሳይልስ ከም ዘለዎ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ነቲ ጫፍ ምዕራብ ናይ ኣሜሪካ ዋላ ነቲ ኤልኤ ክሃርም ዝኽእል ኣፅዋር ከም ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ራሽያ ድማ እቲ ዝለዓለ ኒኩለራዊ ሓይሊ ዘለዎ ሃገር እዩ ሓደ ብሓደ ብቁፅሪ ካብ ናይ ኣሜሪካ ዝበዝሕ ቁፅሪ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ዘለዋ ራሽያ እያ ስለዚ እቲ ንዕቃት ናቶም እቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ናይ ኣሜሪካ ዝርዮ ዘሎ ትዕቢትን ንዕቃትን I hope ራሽያ ይገብርዎ ንኾኑ ተስፋ ናተይ ኣነ ውግእ ናብ ካል ከይዱ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ብኒኩለር ክዋግኡ ዝምነ እንተሎ ፅሉል ጥራይ እዩ ወይ እውን ጥፍኣት ናይ ዓለም ዝምነ ጥራይ እዩ ዝበዝሐ ሰብ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ጥራይ እዩ ዝምነ ንዓይ ሓዊስካ ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል እያ ነዝደሊ ምክንያቱ እዚ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ይኮነን ወይ ገለ ይኮነን እዚ ዴንጀረስ ናይ መወዳእታ ሓደገኛ ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ንዓለምና ከጥፍ ዝኽእል ኣፅዋር ኣጢቆም ዘለዉ እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ እዚ ቃቕሊሉ ዝርዮ ሰብ ክህሉ የብሉ ኤኒ ሚስቴክ ኣብዚ ንዓለምና ብፍላይ ናይ ኤሮጳ ሓደጋ ኢና ዘለና ሓቂ ንምዝራብ I don't understand ማለት እቲ ኤሮጳ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ደቂሱ እዩ ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ብቐሊሉ ንኤሮጳ ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ከውጥቐሉ ከም ዝኽእል ብዙሕ ሰብ ዘስተውዕለሉ ይመስለና ኣብታ ናብሩ ንጎተን ሲዩ ስራሑ ክኸይድ ዶ ክመፅእ ዶ ገለ ክብል ነቲ ኩነታት ብዙሕ ኣየስተውዕለሉን እዩ በዲስ እዚ ኩናት እዚ ከደቅስ ዝኽእል ኩናት ኣይኮነን ምክንያቱ ምዕራብ ዩክሬን ይሃርሙ ኣለዉ ክበሃል ከሎ ኦረይ ጫፍ ናይ ምዕራባዊ ኤሮጳ እዩ ተበፂሑ ዘሎ እዚ ከዓ ንዕላማታት እዩ ሓንቲ መዓልቲ ካብ ዩክሬን ወፃኢ ገለ ነገር ዝተኻይዱ ግን እቲ ኩነታት ኔቶ ግብረ መልሲ ክብያ ክብል ክፍትን እዩ ራሽያ ድማ መሊሱ ግብረ መልሲ ክፍትን እዩ አንዳን እቲ ዓለም ኩሉ ዝፈርሖ ዘሎ ኩነታት እቲ ኩናት ዘይደሊ ዝፈርሖ ዘሎ እምበር ከምኡ ክኾነሎም ዝምነዩ ትካላት ናይ ኣሜሪካ of course ኣለዉ World 3 is a bad thing because we do not want Europe to suffer. That's the mentality of the Americans, mentality of masters that are sitting on the other bank across the ocean. They are certain of their safety and security, and they are confident that there would be someone else to die for them, to do their dirty job for them, not only Ukrainians, but now Europeans as well. So we ሰንታይም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካን ኢሉ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክንጅምራ ይንደልን ኢና ምክንያቱ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንኤሮጳ ብጣዕሚ ካስያ እዮም ዝብሉ ኢሉ ንዓታቶም ከምዘይበፅሕ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ኢሉ እዚ ከዓ ትክሳዕ ክንደይ ሓንጎሎም ናብ ዝተጠምዘዘ ምዃኑ ነቲ ንሶም ዝገብርዎ ኩሉ እዚ ኩናት ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ድሌት ናይ ኣሜሪካን እስትራተጂ ናይ ኣሜሪካን እዩ ስለዚ ነቲ ናቶም ረሳሕ ስራሕ ዩክሬናውያን ተወዲኦም ሕጂ ድማ ኤሮጳውያን ከኣትዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ እዚ ድማ ሰብ ዘይፈልጦ እዩ ዝመስሎም ኢሉ ኩሉ ትሽጣራገን ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኤሮጳ ብዙሕ ግዜ ራሽያውያን ከመይ እዮም ዝብሉ ኤሮጳ መራሕቲ ኤሮጳ እንታይ ወሪድዎም ኣንፃር ረብሓ ካደ ትኸይድኻ እንታይ ዝግበር ዘሎ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ግን ያ ኤሪዝ ወረዲስ ኣብ ብዙሓት ኤሮጳውያን ድማ ነዚኦም ከም ዘድንቕዎም ክፈልጡ ኣለኩም ንራሽያ ዓብይ ኣድናቆት ከም ዘለዎም ህዝቢ ኤሮጳ We heard these speculations regarding allowing to use not only Storm Shadows but also American missiles, long-range missiles. And in Washington, an anonymous source said that there is an ongoing effort that they are looking into a request from Ukraine in a positive light. I do not want to add anything to that. The president has already
سنتاي زول زلو أمنيو أبعال أمريكا كوفيلوم نتكوينات كم زات سؤال كنبينا ده هم زغنا فكر ينادو نابلو نتكوينات حدا جنيا مازن حدا جنيا دايركشن نكخيد زفافو زلو أب واشنطن أب كالب وتتاتن كوينوم زقبرو زلو نزو قدايزي بريزنت ناي راشا قبر ملسي بلي تاسوار كابي متس بخمي متس انفلتينا أبزد لينا دما قبر ملسي كنو بلونا يلولو سلازي تكونتات كاتلو خمزلون حدا جنيانات ناتو دما نتصور كم زخونن أبزي حجي حنت ريبورت وصلكم Shifting focus for now. Is Russia once again turning winter into a weapon? Is Russia's recent attack on Ukraine a calculated strategy to adversely impact the country's energy infrastructure? We ask these questions because Russian forces have relentlessly targeted the country's energy infrastructure this week, plunging many parts of Ukraine into darkness. With temperature So ab Russia target nata ab ساعات ab energy زتكورة abti تتعرض ناي ساعات زتكورة برتمت كعد كم زجبرتن بزحات كتماتات ناي يوكرين إلكتريك كوريت أخم زللي إذا نجار زلوا إذا خا حرك فال نايتي وينتر إذا عاد زلوا الاستراتيجية دما حزب يوكرين كمارخ على وين تي يوكرين بحال سراويت نكمارخ كجدات كخل على زعينتيو أما خنياتو نقول حزبك قتيل كان نقول سراويت قتيل كحمت صغلوا تيرلن انتايدا تاخد قبر تخل تي سراويت نا يوكرين كمارخ على زغل تحتوجن سراب يوكرين زلوا سراويت وين تي مرحلة تبع يوكرين زلوا بهزبز قداس نيرت زغون كذا مفتاح قبر مخالة بهزبز قداس كم زي كنا نرزلنا راشا كونابو سيفيليز بناتا يتبدل لنا له سلزي بوتين ولا وقي يفتسي توقي راشا بجنزب بقالها سي واحد بالخلينا حزبنا يتنكفنا له يوكرين كنت حجر تعمل لا تمرحنا ديالها قبر نيرو عنيا عمل ديكون عنيا تهاجر مليشيز وسخلا زلوا قد يا زغون نقدر نقبر قنت ريالنا is expected to drop in Europe from next month onwards. The war has dragged on for 2 years with several twists and turns. The latest attacks are making Ukraine go dark. Russia's revenge blitz is leaving Ukrainians without power. As per reports, Russia has systematically attacked Ukraine's energy infrastructure, aiming to bring the country to its knees by depriving its people of the basic necessities: electricity, heat, water. On Tuesday, another barrage of Russian drones and missile attacks were reported across. So زكينات زي أنا بحكي زل على درجة كان زلوا كيناتنا نرزلنا أبزوان زي نسبة حزب يوكرين ويكون بزحات حزبي ماي لتشي تمسرتها وقربات كم زي هلو كابز زخف خلي كلني I hope توقت أو قبل خلبر this is really bad. Imagine winter is متزلوا هيتر يبلكان لتشي يبلكان نمقبل مسرز قول ماي ونا مسأكانيو I mean seriously كم يجي كات نبر تقول كسدت رايحات تقول كابسي تسدت كاتم يربعين كقبلوا يدلين يمزلوا عقل تصبد يرلو ماله سدت لذي تعاون كخد جبر تقول زت سلام كجمر خلاله الساعة رايح تجبر تقول. Ukraine reportedly killing at least 4 people. Ukrainian air defense said it downed 5 Russian missiles and 60 attack drones after Moscow reportedly launched a total of 91 projectiles, including 10 missiles and 81 Iranian designed attack drones. According to Ukraine's president, Volodymyr Zelensky, Russia used more than 90 aerial targets, including missiles and 81 drones against civilians and infrastructure. Now, this attack comes just a day after Ukraine was bombarded in one of the biggest air attacks of the war, with more than half of the country's regions targeted. As per reports, on Monday, Russia attacked Ukraine with more than 200 missiles and drones. سؤتي مدقعتي رشا تقبر زلا حدا تناي رشا وتهدروا عامي ساعة كنديس قبل كم زبالة أمريكان بعلا تدنا قد فرني زلا فلوت يزي هنياتو كابيه توصل زلا زها كرزيا رشا سي كل تعامة فرعنا بكينات الله. How are they making all these missiles? أمريكا قد قبر زي قالت أمريكا بكينات يلا أب سيفيلا أب سلام يا دلا ولا نكينات سحترت الله نسا يكون أوروبا كقبروا زي كلو تأب كينات ملو تعلي خزل هاجر كمي جرا كنزع عين وتهدروا أسوار كتفرت خلال كم بدما أسران شو من تنهجرات وي 3 هجرات يدقفوا يلون راشا 3 هجرات يمتهدروا ودقفز جبر الله زلوا من إنسان إيران سمين كوريا كل هجرات رأيهم زحق زواج لساتهم limited very limited ما بزعتوا تي وج بأسوارنا راشا يزقبر زلوا بوت هدروا عامنا راشا لذي راشا كسر كنا ميليتاري حيال هجر كم زخونة بتدقق عمي زر لهم زلوا كل وصل لذي دليمبر كل تعامة فراغان كم ما يتفصلوا زلوا كينات بمولن هجرات أوروبا أمريكان زأكل أسوار كسب السنة زخونة لوجزي راشا كم يجرات مكتوم الله ولا ون إيران سمين كوريا ناشتا جراته مس كتبا نشتيو كم يجرم نراشا حجزما لعلو كل جد ناي راشا وتدروا عقمي
أبزي هجي سمعوا أمريكا انتهي سلا زي جبرتي بلا نبزي بروفيسور جون ميرشايمر نزي تبغى جيريز قلته. Let's go. Quickly. So the United States alone has given Ukraine $185 billion with a B dollars in cash, military equipment, assistance, and ammunition in the past 2.5 years. Who's أبزي ترى يسمعوا أبزي زحلفا كلتا عمتن فرغان تاب كينات كابت جمر تراين يوكرين أمريكا خلي ذاك الجنزب هي تبلا له 285 بليون أمريكا دولار بليون جملة 285 أمريكا ترى يزغبت زي بجنزب بتتقاسي بميسايلات بأسوار بقلب استفل عليه من قد استوعب مالتي. Imagine إذا جنزب زي نتعب أمريكا زلوا كل قطعة وشجر كفتح زغلوا homelessness زغلوا health care problem. I am very sure نقول تديبلنا تزعبي كفالنا تكذب قصص خذ زنبري. By the way تي homelessness ويكاتب قدام حدر زلوا سب إسرع بليون يزد ليله. إسرع بليون دحرين بس يركالو كل تسب جزاك كم زركبن يوت كم زلوان كتجبر تخليقة. إسرع بليون 285 بليون نوج كتب تخل هجر إسرع بليون هزبا كتجبر أي تخلنيا. لذي كسع كندي أب أمريكا زلوا بوليتيكا نهزبو زي قال نخال عالم كحاجة نيوكرين وين تايلك حليلو نهزبو كمان كحل زي كل النزق عيوم تزبل ديمقراطية بعالم يمزلو نحاول مسأتار لما تقاس أبيك سنتي هانت بوست غير نيرة مستوى سنة ساعات تريهما فلو أنت قبركم مالتيو انتهي تبل فيديو بوست غير نيرة قلت سلي أنت حنتي أمريكا بحدا نسرح تبلاك غلا بحدا نوجدته ويوجد جمريات تبلاك تشاينا قد بحدا نسرح تبلاك غلا تعتبرسي ويرجع ويكلم مالتي لازم كلتين هجراتنا ناتمن قد خمسة لون زقل سلي بحكي أنت كنت تقل سلي بوست غير نيرة جهات من رياكت يرملا winning the propaganda war? Ukraine and the West or Russia? Can you say? Well, I think up to now in the West, the Ukrainians in the West have been winning the propaganda war. But if you segue over to who's winning the real war, you get the opposite answer, and that is that the Russians are winning. And slowly but steadily, what's happening here is that more and more people are beginning to understand that the propaganda war is just that. It's a story. The three was a long professor, had a captain, نكونتات ناي Russia, ناي Russia, ناي Ukraine, ناي أمريكا كله. اتزلع عليه أفلت أزل لويو. قدمي إسرع عمد قدمي إسرع 4 عمد عبد كل تشع عمد هبيلو الزكينات زك ما تسمحان فليتنير. تي أمريكا يعني راشا تقبرو زنبرت أبي يوكرين جس فلا بيوكرين تقبرو زنبرت الزكينات زك ما تسمحانو تزاري بنير أو كتشنا 4 كجمر كم زخل درا فليتنير نزك على الزكينات وكما تسمحانو نتكونتات بتخكل جنب بوسب بروفيسور تلزي. عايز بزلو. البروباغندا وجمني سعر الليلو لتناي زربان بميديا يوكرين تسعر ذا الله بكرم يوكرين سعرت يا بروباغندا ميديا كل جزء بس يوكرين سلزغني يوكرين تسعر ذا الله أب تكبر جنا بقبر مني سعر ذا الله رشا تسعر ذا الله بس دما that's why دما هذا جزء أك ولا بفلوت ولا يكون بس أنا نيراشا دقف ذا لنا سلام تايو تمسح سالنا يرتراس أقام سلزلوا كم تنا يرترا كل جزء زسيت إنه رشا دما كل جزء تمر أبا ميديا مسسيت أنا يو سانت كفو أرميناو من قصة كم زغني نو كم يكون فلاديمير بوتين الراشان نربحنا هاجرومن ناصنت هاجرومن صتنا هاجرومن دحنتنا هاجرومن قال سلو هو ابي يوكرينات يمالو يوكرين ግን ራሻውያን አለው ራሻውያን ድማ ምስር መሰል ኣለዎም ንኽነብሩ ዝኻ ናፃ ዝኾኑ ኢንዲቪጁዋልስ ኢንዲፔንደንት ጆርናሊስትስ ብዙሕ ግዜ ተዛረቡ እዮም እቶም ዩክሬናውያን እቶም ራሻውያን ይብድልዎም ከም ዝነበሩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ዩክሬን ናይ ራሻ ኣይኮነ ዝጉዳይ ኣሜሪካ ንዩክሬን ተጠቂማ ንራሻ ከተዳኸም ከም ትፍትን ዘላ ንፁር እዩ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ሱቕ ኢሎም ክሳዕ ዝወድቁ ክፅበይዎም ኣይክእሉን እዮም ግብረ መልሲ ዝብዎ ዘለው ነዚ ኩናት እዚ ድማ ጅምር ብሰበለ ኣብ 2 ወርሑ ፑቲን ጠጠው ከብሎ ኣብ ኢስታንቡል ከይዱ ተፈራሪሚ ምስ ዘለንስኪ እዚ ኩናት እዚ ክቕፅል ከም ዘይደልዮ ዝነበረ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ቅድሚኡ እውን ኣብ 2014 ምስ ተዋግኡ እኳ ኣብ ጣውላ መፂኦም ስምምዕ ገይሮም እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ዘታልሉን ነቲ ኩናት ክቕፅል ክገብርዎ ዝደሊ ዘሎ ኣሜሪካን ገለ ኢሊት ናይ ኤውሮጳን እዮም ስለዚ እዚ ኩነታት ዝንፁር ክኾን ኣሎ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ድማ ነዚያ ፅቡቅ ጌሩ ዝብላ ተደጋጋሚ ራሻ ነቲ ኩናት እቲ ንዩክሬን ወሪራ ክትሕዝ ከም ዘይትደሊ ንዑ ዝደሊ ንዑ ተቆፃፂሩ ኮፍ ዝብል ስትራቴጂ ከም ዘይብሎም ምናልባት ነዚ ምብራቃዊ ክፋል ሒዞሞ ዘለው ክሕዝዎ ክእሉ ኮኑ ገለ ክፋል ድማ እታ ዝደልይዋ ግን እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ ኣብ ዩክሬን ክህሉ የብሉን ነዚ ክእሎ ክኽእል ኣለዎ ዝብል መርገፁ ክህልዎም ከም ዝኽእል ይዝነግር ስለዚ ኣገይን ካብቶም በዓል ቢቢሲ ሲኤንኤን ዝቡና ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነ ካብቶም ሪል ሰባት ነቲ ኩነታት ካብ ነዊሕ እዋን ዝከታተልዎ ዝነበሩ ብዕምቆት ብሰፊሕ ዝፀሓፍሉን ዝተዛረቡሉን ካብኦም ተሰማዕና ተሓቀኛ ዘረባ ክንፈልጥ ንኽእል ማለት ተሓቅስ ክንፈልጦ ንኽእል
It's a series of stories that are basically lies or stories that withhold key pieces of information or spinning in the extreme. All these forms of deception are at play. And people are beginning to realize that is true because they're seeing what's happening on the battlefield. But, even then, it was clear that Ukraine's situation in eastern Ukraine on the main battlefront was deteriorating in significant ways before August 6th. But then all of a sudden, the Ukrainians launched this offensive into the Kursk region, and the propaganda machines are turned on full force, and we're being told that this is going to reverse the tide, that this is a great day for the Ukrainians. It shows they can continue the fight. The Russians are in trouble. There's good reason to think that Putin might be toppled. All these crazy stories. ري وزيتي حكي بزينا دما تانكس كات زي ميديا بBBC CNN تراي ديكونه يوتيوب بحال جاجز نابوليتانو زغربو زلو مدبات زي حبريتا زي سلو زلو تراينا تكونتات كمي كم زلو نفلت دلنا زي ميديا لنكنه ابزي كورسك ريجن مستقبر متكعت انتهي بلالو كل زي ميرا ميديا بوتين كقمطليو بقى حزب راشا انصار ختنسيو عودو كينات تغيريو يوكرين حيل كم زلو ترلا كل تزاربا غير حسوت يزبزلو ابتو كينات زسعر زلو يوكريني سراويت وحيدو اصوار وحيدو نتزلو جنبارات كقاصر زي كل زنبره نتزلو وقت حن زي على حجي نتزلو قديفو نتناتو قديفو ابزيناتو غيدو كقاصر ابزي كل شجرات الليلو كنات زي حجي يوكرين جراتو زلا سقمتنا براشا انا بكورسك ريجن زخدو نفس قتلت رايل و زي بروفيسور بزوج زي قال زي ساسك زي زمصالكم زلو ابستفلالي انترفيو قبر سلسلو سلازي اتزبالت حبريتا راشا تخدو زلا منقدي سيد اناوي زبلخات ميديا حسوتي نتو كينات كمتنا يمليسو بداتو صايناي راشا زبلصنا امريكا تقبرو زلا احنا روحو عينا زلنا تحويل بلبناني نابلو نتو كينات اب اوروبا حاو خمز لبلبس قبرو زلو امريكا يملالو لذي نعتاتو من حدا معلت تحاو كراهبلو كم سقل يزارب زلو that are spun out, which bear little resemblance to reality. The idea that Putin is going to be toppled because of the Kursk offensive is not a serious argument. And as you've heard me say, I think if anything, the Kursk offensive is going to speed up the collapse of the Ukrainian military. It's not going to, make this war last any longer. It was a remarkably foolish operation. But you can't say that in the West, right? Because the propaganda machines don't allow for that. Do you have a أنا نعطي مرداتا تي كورسك ريجن تي متكعتي ويون سراويتنا يوكرين أبراشا غير وزلو متكعتي نودكاتنا يوكرين زي قلات افترايمبر عوض كمس زغل هيكونن نزك زارب زغل جنسابي لأن تميديا كل زي بروباغندا سلسخون سرحو كمي يجيرونا يوكرين عوض نيشتي ونتغونت كند قبا غيركا معال تاوب زعبو تزارب كمي يجيركا نتهزبي بو غيركا رؤسو تدنززو زيت إعلاما تهزب جنلومي كم قدما يكونن that's why كلاتهم mainstream media BBC CNN ناو قل زغل زلو تريكر the level سمعية بلوم تخطاطالية بلوم زعمنهم يبلوم no wonder سلمتاي كم خوين دما ولا حنتي زت أراترون يبلون تي أكايد anatomy feel for what pressure there might be on President Putin from the right in the Russian intelligence community, military community, the Kremlin itself, people like former President Medvedev to hammer, to bring this to a lethal, violent, certain, and quick end? As best I can tell, there is significant pressure on Putin to, as I like to say, turn the dogs loose, really go after Ukraine, which contrary to the propaganda in the West and in Ukraine, he has not done. I mean, there are all sorts of target sets he could go after, which would inflict massive punishment on the Ukrainian population. He has not done that. I think he has wisely not done that. And I think he's powerful enough and he has been successful enough in waging the war that he can resist that kind of pressure. But I do believe, and this is very important, that if we crossed a red line, we did something that greatly upset him and really did look like it might shift the balance of power, I think he would then turn the dogs loose. Here's مرة زيادة زبرت ملختيا أبزو كينات كابز جمر كساب حجي بوتين بالتعمي تنقوز خنا كايدا يزخي زلو بزوج زيك أي مسمرناتو تسجير قلو تميز بالزلا الزقاء أبو اشتراشا بزوج حرق أني زفتر زولي زبا ثم بفلاي بعلتي national deputy national security زبال حلافي ديمتري ميدفيديف قدم بريزيدنت ناي راشا زنبري بتتدغاغامي زبل زلو انتاينا نصب زلنا we need to hit them كنحرمهم كنكلالنا كسع كندزي كدفرونا ينفكرنا ملو حيل خلنا يزبل زلو ابزو انا زحج بوتين ابشغرنا توي زخي زلو يلو سلنتاي غبر مالسك كم تزيكيلو تزبراشا قبل عليك تنسي خليلو حساب حجي تتنقي يخيد نيرو زخونه نجر كاب حجي زغبر حلف حجي زغبر زلو برتمت كعتون نايت زلو صاقط مخانو نسنه كينات ابكم عينت كي اتوك كودو يدليت نيرو
እቲ ምዕራባዊ ዓለም መመሊሱ ቀይ መስመርናቱ እናሰገረ ሕልፍ ሓሊፉ ኣብ ራሻ ክሓርሞ ስለ ዝጅምር ኣብ ሞስኮ ክሓርም ስለ ዝጅምር ዘሎ እቲ ክግበር ዝኽእል መጥቃዕቲ ኣብ ራሻ ብዙሕ ፀቕጢ ከም ዘለዎ ስለዚ ፑቲን ክሳብ ሕጂ ብብዙሓት ኣድናቆት እዩ ዝዋህቦ ብዙሕ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ከሎ ኣብ መሬቱ ተደፊሩ ከሎ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ኣይከኣለን ናይ ብሓቂ ብስምዒት ተደሪኹ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘይኮነ እዮም ዝነግሩ ክንምንታይ እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ከኽፍኦ ከሰይጡና ይፍትን ግን ነዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ከምዚ ሽግር ከየጋጠመያ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ጃፓን ተጠቂማ ተሳዒሩ ዘሎ ንሰራዊት ናይ ጃፓን ክዋግኦም ከም ዘይደሊ ሓቢሩ ከሎ እዮም ነቲ ክልተ ከተማ ናይ ጃፓን ኣቃፂሎሞ ዕቡያ ስለ ዝኾኑ ተደምኖ ዕቡያ ስለ ዝኾኑ ስለዚ እቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብ ዓለም ዝተጠቀመተሉ ቁፅሪ ሓደ ኣሜሪካ ብሕማቅ ገበን ክትሕተት ትኽእል ግን ነዚ እውን ነቲ ህዝቢ ዓለም ንሳቶም ናይ ዲሞክራሲ ሰበቕቲ ምዃኖም ገይሮም የሚንሞ ኣብ ጃፓን እንታይ እዮም ዝብሉ ኢሎሞ ነቲ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ንሶም ዝሃረሞም እንታይ ኢሎም ማህርዎ ኣሜሪካ ከም ዘይሃረመቶም ኣላይት ፓወር ኣሜሪካ ዝብል ሽም ከይተጠቀሙ እተን ማሕበራውያን ወይ ከዓ ሓድነት ዝነበሮም ትበሃል እቶም ኣንፃርና ዝዋግኡ ዝነበሩ እሶም ከም ዝገበርዎ እቲ ውሳነ ገይሮም እዮም ኣብ ጃፓን ነቶም ቆልዓ ቤት ትምህርቲ ዝምህርዎም ኢሎም ሳብ ክንደይ ኣሜሪካ ጨፍጪፋትካ መዝሙር ናቶም ከም ዝምሪ ይገብሩካ እዩ Someone that you and I formerly criticized quite a bit when she was in office, she no longer is, Victoria Nuland, calling for American airstrikes inside Russia. This is 2 months ago in May. I think if the attacks are coming directly from over the line in Russia, that those bases ought to be fair game, whether they are where missiles are being launched from or where they are where troops are being supplied from. I think it's time for that because Russia has obviously escalated this war, including, as you said at the beginning, attacking Russia's second city, Kharkiv, which is not on the front lines, and trying to decimate it without ever having to put a boot on the ground. So I think it is time to give the Ukrainians more help hitting these bases inside Russia. I guess President Putin is being very, very patient and restrained. I mean, for example, he could target massive amounts of American military equipment, which is being stored, maintained, and prepared for use in Romania and in Poland if he wanted to. He might kill some Americans in the process, but he could easily do it without much interference. Yeah, he can do all sorts of things. I mean, he could take down this giant dam in the Kyiv region and flood a huge portion of the city of Kyiv. He could destroy the river, the bridges on the river Dnieper. I mean, there are a lot. Wow. تريوم اللهم تكجبر زغل كنا منتاي بوتين انتزدل نير حماق جبر تزدل كنا منتاي حماق جبر مخالي بنزول زلوا. This is very sad, very زحزن كفاليزي. مع بنت أمريكا بزح وتهدروا عامل لو عب رومانيا، عب بولند، عب كالوت بوتات نزم بوتات زياتهم كحمش شو مخالي بوتين easily. أمريكا خي كده عب وتهدروا بيزي سالون حمش شو مخالي. أمريكا ما حاب حجة تتقبل زلا فولي كتقبل خلاص واري بلان ياس كتهرم مخالة ساونا سوار اللوا أبقى بوتات علامات كتهرم تخليها لكن حجون ترم على راشا أوريدي ስለዚህ ካለ አውሽቲ ራሻ ነቶ ህዝቢ ዩክሬን ከጥፍዝ ደልነ ይርተዘውን ብዙ ሓጽዋራት አለው ነቲ ዲጋታትን ገለን ቢንቶታትን ሃሪሙ ዝኾነ ነገር ክንቀሳቀስ ከም ዘይክል መገበረ ነይሩ ይብላሉ ብዙ ነገር ተተቀርጺ ናቲ ቢንቶታት ዲዩ መንገድ ባቡር ዲዩ አካል ነገራት ወላ ዲጋታት ሃሪሙ ነቲ ዓዲ ከጥቆም መخاله አጽዋር አለው እዩ ክገብሮ ስለዚህ ደለ ይጥራይ ስለዚህ አመወዳታ እቲ ጭካነና ከበድ እና ገደለን ተመጽዩ ግን እንታይ አይነት ሽግር ክመጽ ከም ዝኽእል ኢና ንሰምዕ ዘለና this war can be very dangerous ሓደገኛ ክኾን ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ኣጽዋር ኣብኡ ዘሎ ብፍላይ ራሻ ዘለዎ ኣጽዋር ብዙሕ ዳሜጅ ከምጽእ ዝኽእል እዩ ስለዚ ናይ ሆፕ ተስፋ ንገብር ኢና ንብል ግን ሰማዕ ዘይብሉ ጸሎት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ስምዑ ዋጅት ናይ ዩክሬን እንታይ ይብላ ኣሎ by over 100 missiles and 100 drones. Energy infrastructure has again been the main focus. President Zelensky said his forces would undoubtedly respond. He was speaking a little earlier. Already in this huge attack of Russians, we destroyed already some missiles and drones using F-16. I will not share how many, but we did it thanks to partners that they gave us F-16s provided to us. But again, it's not enough. We're a small number of F-16, and we need to do wider training mission and etc. We have propositions to the United States. It depends on their permission. They have to be positive on it. They have to look at this real. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ መጥቃዕትታት ነተን ዝተዋህቦም ኣብ ዝቐረባ ዝተዋህቦም F-16 ዝበሃላ ነፈርቲ ኩናት ናይ ኣሜሪካ ከም ዝተጠቀሙለን ነቲ ዝነበረ መጥቃዕቲ ንምክልኻል እዩ ዝብል ዘሎ ኪኑ ግን ክገብራ ይክእላን ምክንያቱ በተንቀሳቀሰን ባዕሎም እውን ግዳይ ክኾና ስለ ዝኽእላ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እኹል ኣይኮነን ዘለና ኣሜሪካ ሓገዝ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ትቅፅል ኣለዋ ግዜኻ ይኸደሉ ኣሎ ትፀገም ወርሒ 8 ኣብ ዝውዳእሉ ዘሎ ደረጃ ኢና ዘለና ወርሒ 11 ክልተ ወርሒ ወርሒ 9 10 ጥራይ ዘሎ ምክንያቱ ወርሒ 11 መጀመርያ ስለ ዝኾነ እቲ ምርጫ ክካየድ ከም ንሪኦ ዘለና again
ግዜ ይኸደሎም ከም ዘሎን ናይ ዩክሬን ኣካይዳ ናይ ቅልፅበት ምክንያቱ መን ክምረፅ ስለ ዘይፍለጥ Because we speak about our territories, not about American territories. Yes, so that's it. And about new package, I'm very thankful. I had a conversation with President Biden. He decided to give us the new package. Thanks a lot. A little problem. We need, after Biden, to bring this package home. That was President Zelensky. Let's speak to the former Prime Minister of Ukraine, Arseniy Yatsenyuk, who joins me live. ሰማዕኩም መረ እንታይ ኢሉ መስኪና ዘለንስኪ ዝረባ The new package. Thanks a lot. A little problem. We need, after Biden, to bring this package home. So ባይደን ሕጂ እውን ሓድሽ ፓኬጅ ናይ ኣፅዋራትን ሓገዝን ይብና ኣሎ ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዩ ፅቡቅ ነገር እዩ እቲ ፀገም ዘሎ ግን እዚ ፓኬጅ እዚ ባይደን ካብ ስልጣን ምስ ወረደ ክመፅእ ስለዚ ብካልእ ዘራርባ ዶናልድ ትራምፕ ተመፅኡ ካንሰል ክኸውን ዝኽእል ፓኬጅ ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ፀቕጢ ዝፈጥረሉ ዘሎ ንዑ ነቲ ናይ ዩክሬን መርሕነት ልዑል ፀቕጢ ፈጢሩሎም ዘሎ እቲ ስልጣን ናብ ቲያቶም ክሰጋገር ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ክዕወት ስለ ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነቲ ውግእ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ብተደጋጋሚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክውድወየ ጠጠው ከብለየ ስለ ዝብል ክግበር ዝኽእል ነገር ከምዘየለ ፈሊጡ እሱ እቲ ዘንፀርፅሮ ዘሎ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ Now, Sonia, another item Ukraine spent a long time asking for were F-16 fighter jets. Now they've reportedly been used to counter Russia's most recent attacks. Tell us more about that. That's right. I mean, President Zelensky today confirmed that the Ukrainian Air Force had indeed used the F-16s to repel a Russian missile attack. And this is really the first confirmation that we're getting that they were indeed used, because so far we've only seen images of them having reached Ukraine. And one of the key uses of these F-16 fighter jets is really this, intercepting missiles which are difficult to get through conventional land-based systems. Now, we don't have any details of when and where they እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ F-16 ምጥቃሞም ብጣዕሚ ዘሕጉስ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ዝገበሮ ሓበርክቶ ዝብልዎ ዘለው ድማ ተን ነፈርቲ ንገለገለ ሚሳይላት በቲ ኣብ መሬት ዘሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ክትረክቦን ክትሕዞን ዘይትኽእል ኣብ ሰማይ ኮንካ ትሬስ ጌርካ ምስ ረኣኻ ተኩስካ ተሃርሞ ማለት እዩ ኢንተርሰፕት ትገብሮ ዝበሃል እዚ ነቲ ሚሳይል ሪኢኻ ተሃርሞ ወይ ነቲ ድሮን ሪኢኻ ኤግዛክትሊ ንዑ ክሃርም ዝኽእል ተኩስካ ክትሃርሞም ከለኻ ማለት እዩ ነዚ ክገብራ ብምኻለን ናብቲ ኩናት ተሳቲፈን እዮም ዝብል ዘለዉ again ኩሉ እቲ ዝብልዎ ከም ዝብሎ ዘሎ ፕሮፌሰር ጆን ትንጥንቀቐሉ ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ፕሮፓጋንዳ ዝኸደ ሓበሬታ እዮም ዝብሉ ትክክለኛ ሓበሬታ ክቡኻ ሞቲቬሽን የብሎምን እዩ ዝብለና ዘሎ used, but it has certainly raised hope here that these jets can make a big difference. Though, of course, there is a worry as well that Russia, they could become a big target for Russia if Ukraine started using these jets frequently. And just today, we saw some threats from Russia with Foreign Minister Sergei Lavrov, kind of saying that if the West allowed Ukraine to use long-range weapons within Russia, it would amount to, he said, blackmail. He said Russia is adjusting its nuclear weapons doctrine. He said it's dangerous for Western nuclear powers to be playing with fire. So this is exactly the kind of rhetoric, of course, that Ukraine's Western allies are kind of worried about escalation. So, ዋላ እኳ ዘለንስኪ ኣፅዋር ክወሃቦ ገለ ክወሃቦ ይሓትት እንተሎ ራሽያ ድማ ኤግዛክትሊ እቲ ዓይነት ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእል ስለ ዘይፈልጡ ነቲ ዝብልዎ ዘሎ ሕራይ ክብሉ ክእሉ እዮም እዚ ግን ግብረ መልሲ ናይ ፑቲን ይርእይዎ ኣለው ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ብርቱዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ይህብ ስለ ዘሎ ኣይ ዶንት ቲንክ ነቲ ቀይሕ መስመር ናቱ ክሰግሩ ግን ነዊሕ እዋን ነቲ ቀይሕ መስመር ናቱ እናሰገሩ ፀኒሖም እዮም A lot of different things he hasn't done that he can do. And by the way, he could engage in a bombing campaign that's not aimed at the energy infrastructure or aimed at military targets, but which is aimed at killing large numbers of civilians, similar to what we did when we bombed both Germany and Japan in World War II. There are a lot of things that he could do that would really make it much more costly for the Ukrainian population, but he has not done that. And I again say I think he was smart not to do it. By the way, going back to Nuland's comments, she was not talking about the United States hitting targets in Russia. She was talking about us allowing the Ukrainians to hit targets on the other side of the Russian-Ukrainian border. And we have granted the Ukrainians permission to do that. And in fact, we effectively, if not explicitly, granted the Ukrainians permission to invade Russian territory. The one thing that we have not agreed to allow the Ukrainians to do, which is what they want to do, is take those long-range missiles, the ATACMS, and hit deep into Mother Russia. Well, Professor Mearsheimer, as recently as last night, President Zelensky said he would like to be able to hit St. Petersburg or Moscow. I mean, this would be almost inconceivable, wouldn't it? So እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት ድያ ጥራይ ንስማዕ እያ Using American equipment. Well, it's not inconceivable in the sense that he could use the equipment and do it. Well, it's inconceivable that he would survive this. We would land on him like a ton of bricks. I think that may be a real Russian red line.
there's all this talk about us crossing Russian red lines and the Russians never responding. It's not clear to me that we have really been crossing red lines. It's not clear that the Russians have said, for example, that if you introduce Abrams tanks and Challenger tanks, that's crossing a red line. Or if you, bring in sophisticated artillery or what have you. I think a good case can be made that launching a significant number of ATACMS and other cruise missiles into the Russian heartland would be crossing a red line. But even ብሓፈሻ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ኩናት ዘለንስኪ እቲ ኩናት ከስፋሕፍሕ ክደሊ ከሎ ኣሜሪካ ግን ዓብይ ፍርሃት ከም ዘለዋን ክትጥንቀቕ ከም ዘለዋን ራሽያ ድማ ግብረ መልሲ ክትህብ ከም ትኽእልን እዩ ፅቡቅ ገይሩ ዝገልፅ ዘሎ እቲ ጅቲ ዘለንስኪ ንሞስኮ ወይ እውን ነቲ ውሽጢ ሰንት ፔተርስበርግ ክሃርሙ ከም ዝደልዩ ዘለውን እቲ ኩነታት ግን ኣሜሪካ እውን ትጥንቀቕ ከም ዘላ ትሬድ ላይን ናይ ራሽያ ምስጋር ወይ እውን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ምስጋር ሓደጋ ከምፅእ ከም ዝኽእል እንታይ ኢሉ ኣብቲ ቅድሚት ምናልባት ተሰሚዕኩሞ ፑቲን ተደሊ ነይሩ ኣብቲ ሲቪላዊ ህንፃታት ሃሪሙ መዓት ህዝቢ ክቐትል ምኻለ ኢሉ ከምቲ ንሕና ኣሜሪካ ኣብ ጃፓን ዝገበርናዮ ኢሉ ኣብ ጀርመን ዝገበርናዮ ጀርመን ካልኣይ ኩናት ዓለም ክትሰዓር ከላ ኣብቲ መወዳእታ ሂትለር ምስ ተሰዓረ ንጀርመን ከም ሕሱም እዮም ደምዲቦማ ብዙሕ ሲቪል እዮም ቀቲሎም ኣሜሪካ ጨካናት እዮም ርጉማት እዮም ራሽያ ከምኦም ኣይኮኑን ስለዚ ከምቲ ንሕና ዝገበርናዮ ከምኡ ክገብር ይኽእል ነይሩ ግን ከምኡ ይገብር የለን እዚ ድማ ሰናይ ነገር ፅቡቅ ነገር ኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ጆን ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣገይን እቲ ሓቂ መፍላጥ ንኩልና ፅቡቅ እዩ ነዚ ድማ ከምፃልኩም ዝፍትን ኣይሆፕ ገለ ተማሂርና ኣለኹ ክንከውን ከም ወትሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር እቲ ኩነታት እናንበብካ እናረኣኻ ዘድሊ ስጉምቲ ምውሳድ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ናይ ሎም ኣርሰብ ዝጉድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ከም ወትሩ ምዝያለ በዋ ክትፈ ኣብዚ ዓለምና ብቕልጡፍ ሕምባቤ ብቴክኖሎጂ ኣብ ትጓዓዘሉ ዘላ ብኸመይ ክንዕወት ንኽእል ዝብል ሕቶ መጀመርያ እቲ ቴክኖሎጂ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ብሎክቼይን ከምኡውን ሮቦቲክስ ኣብዚኦም ዓውዲ እዚ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክንገብር ይጀምር ንሕና ስማርት ከይንኸውን ንኽእል ኢና ኣብቶም ስማርት ሰባት ዝሰርሕሉ ዘለዉ ኢንቨስት ተጌርና ገንዘብና ግን ምስኣቶም ክንዓቢ ንኽእል እዚ ሓደ ብስሉን በልሕን መንገዲ እዩ ካልኣይ ኣብቲ ዘለናዮ እዋን እንታይ ኣሎ ዝዓቢ ዘሎ ርኢና ንዕዑ ክሕግዘና ዝኽእል መፅሓፍቲ ድዩ ኮርሳት ድዩ ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ቴክኖሎጂ ንኩሉ ብናፃ ብቐሊሉ ከም ትረኽቦን ገይሩካ ስለ ዘሎ ተጠቐመሉ ሳልሳይ